Акшамлар хайыр сентябрьнан 29 эфирде заман хрымве дүнияда алған хаберлерінен таныш етмеге азырмыз. Студияда сілерінімен Шевкет Аматулаев селемлайым. Қырым ишгалден азат етілмесі үшін халқыра музакире мейданы Қырымдаки вазиет да бетерлешмемесі үшін весакенлер қорчаланмасы үшін керектір. Бұны Украина президенті Владимир Зеленский Европа парламентінің депутатларымен видеоконференция кешіргені вақыт айтты. Более халқыра музакире мейданы керек олғана қында Зеленский Бірлешке Миллетлерінің Баш Ассамблеясы топлашуының 75-ші сессиясында сеслендірген еді. Анда о Бірлешке Миллетлер азасы олған девлетлеріні бұл платформада иштирак етмеге чағырды. Европа парламентінің депутатларынан лаф еткені вақыт Зеленский Украинаның Европа бірлігі йөнеліші эбел олғанна көре да актуаль деді. Крім економіки, гроші, для нас важлива геополітична підтримка. Окремі речі, на які ми хочемо звернути увагу, це поява і наша пропозиція Кримської платформи. Майданчика, на якому ми хочемо обговорювати найважливіші гуманітарні питання допомоги всім українцям, як кримським татарам, так і українцям, які потрапили за грати на території Криму, так і вже перебувають у Росії. Це повернення, звільнення цих громадян, а також деокупація Криму. Қырым прокуратурасы Ярамада ишғал етілгені вақыт Ақияр самооборонасында олған 2 кішіне шеклену сеслендіріп оларны қыдыруға айланетті. Жинайдава қанунсыз арби құрылыш тешкіл етілігі маддесі бойынша башлатылған. Шекленген кішілер яқаланса оларына 8 елға қадар азатлықтан марум ете білелер. Прокуратурада шекленгенлерінің адларына чықламайлар. Встановлено, що двоє громадян України, будучи учасниками незаконного збройного формування самооборони Севастополя, протягом лютого-березня 2014 року несли службу на незаконно створеному блокпосту Гончарне поблизу Севастополя. Підозрювані під час своєї служби здійснювали незаконні перевірки документів громадян, обшук транспортних засобів, а також брали участь у затриманні проукраїнськи налаштованого населення півострова. Сув бите қайдан алмақны білмейлер құрғақлық рус ордысы ерлешкен Ақиярға да етежек. Ишгалжелер акеметі аджеле тарзда меселені чезмеге істей. Шерні сувнен темин еткен Чернореченская суванбары сайломаға девам ете. Ишгалжелер сувны Коккоз озенеден алмаға істеді. Ләкин ерлі сәкенлер қаршы шықты. Атта Қырымнан ишгалжелер елбашысы Сергей Аксенов Қырым Ақиярға сув бермейжек деп білдірді. Чүнки өзлеріне сув қытлығы бар екен. Ишгалжелерінің хаяллары ве бұңа ерлі сәкенлерінің реакциясы аққанда бұзым невбете келеп қамыз. Ақиярда сув ең чоқ елінің сонына қадар ете біле. Бұны шерінен ишгалжелер акиметі хабер етті. Ақиярны сувнен темин еткен Чернореченская суванбары 64 миллион кубометр сув сығдыра біледі. Шымданда 18 миллион кубометр сув қалған. Бір вақытлары балабан олған суванбары шымды бұйық гольге бензей. Ақияр сувнен темин етілів меселесіне атты Владимир Путин желп етілді. О 4 миллиард рубль айырмаға авали еткен. Бұл параға Коккоз озенінден сувны помпалап Ақиярға кечірмек үшін су системасыны құрмақ кереклер. Коккоз бе қомшы кой сәкенлері су Ақиярға берілмесіне қаршы чыға. Анда ерлі сәкенлер атта наразылық кечірді. Чүнки бұл озен суы кой сәкенлерінің ихтияжына да керек. Сегодня мы забираем при такой 170 тысяч, которые мы в сутки подаем, и берем с водохранилища 110-115 тысяч кубов, у нас остается на 3 месяца. А что потом, если не будет паводков? Вот мы можем говорить, охранные зоны, а где воду взять? Сегодня Кокоска – это один из элементов сегодня подпора Севастополя. Ақиярға сув берілмейджек чүнке өзлеріне етішмей Қырымның ишгалжелер елбашысы Сергей Аксенов болей лехаға қаршы чықты. Коккоз озені вадисінде олған кой сәкенлері қайт еткеніне көре, Ақиярны құртара бұтын чевре четте олған регионны сусыз қалдыра білелер. Губернатор озвучил, что январь, февраль, март, каждый месяц Севастополь рассчитывает брать из Кокоски по 15 миллионов кубометров воды. При этом годовой сток Кокоски в лучшие годы, 80-е, был 30 миллионов кубометров за весь год. То есть этих вод просто здесь нет. В общем-то и не было.
Bir aydan ziyade Ahmedjit şehri ve etrafında olgan 40 koy ve kasaba tahminen o kadar da koy sakinleri Şimali Kırım'da suvunu cedvel boyunca 2 saat sabah ve 2 saat akşam kullanıp ola. Akyarda su cedvel boyunca yanı yıldan başlap verilecektir. Böyle planlarını işgalciler hakimiyeti seslendirdi. Yerli sakinler bundan pek memnun değil. Çünkü onlar da Ahmedjit'te olgan vaziyetini, anda kranlardan kırılı ve totlu su akkanını köreler. İşgalcilerin memurları su kıtlığı problemasını çözüp olacağına inanmaylar. Очень плохо. Осталось там. Говорят, до декабря, но я не верю. Раньше кончится. Так что пусть работает. Чего же они? Одна болтовня. А то, что они хотят с реки там перебросить, пусть крымчан обижать, и эти встанут стеной, не дадут. Будем приспосабливаться, что делать? Как будете приспосабливаться? Да, мы с этим знакомы. Я на Дальнем Востоке жила, там у нас часто бывало. Ну как? Как-то будем искать выхода, что делать еще? Я считаю, что это большая проблема. Я считаю, фонтаны надо там выключить, и тогда, может быть, чуть больше воды будет. Şehrdeki şar divanlarına oktyabrının birinden söndürecekler ama birçok su boruları eski ve teşik olğanı için toprakka singip gayip ola. Bazı yerlerde borular boyunca berilgen suvunun yarısı toprakka keti. Su beru şirketinde qabatlı olğanlarını inkar etip Ukrayna qabatlı deyler. Lakin yerli sakinler Akyar sokakları boyunca kıymetli su akkanını videoga çekip paylaşalar. Lakin Vodakanal tamir işlerini geçirmege aşıkmay. На мой взгляд, это водопровод водоканала. Течет в водопроводе водоканала, и вы говорите, я должен ремонтировать. Я не говорю ничего, я говорю, что вам позвонят, скажут, что делать. Устранять вы не будете, да? Сейчас прямо? Да. Мы не будем устранять. Kırım arabeleştiruvi ve jinayi kolonizatsiya suv kıtlığının esas sebebidir. Bunu Ukrayna Tışişleri Nazirinin birinci muavini Minejipar haber etdi. O Birleşken Milletlerinin insan hakları boyunca Uyken komissarının işgal etilgen Kırım'da olgan vaziyetini muzakere etken. Росія дбає не про постійне населення півострова, а про реалізацію своєї неоколоніальної політики, в рамках якої Росія переселила на Кримський півострів у порушення міжнародного гуманітарного права, за оцінками різних експертів, до 800 тисяч власних громадян. А також вона дбає про задоволення своїх військових потреб в контексті подальшої мілітаризації Криму. Akyarda eyali artqaç olğanını işgalcilerinin Vodakanal yol başçısı da tanıy. Onun sözlerine göre yaramada işgal etilgeninden berli şehir sakinlerinin sayısı 2 kerege artqan. Yaramadaga Dnepr suvu berilmesi toxtatılgan soň suvan barlары saylap başladı dey. В период, когда город был закрыт при Союзе, население было там 380, максимум 400 тысяч. Сегодня в городе за 700, под 800, может даже с отдыхающими еще больше. За миллион порой приходят. Все пользуются водой, все моются. İşgalciler hakimiyetinde ise insanlarga tek cedvel boyunca sasık ve kirli su vermege imkanları var. Buna beraber insanlarını suvnen kullanmak için yerleştirilgen kok su savutları ve su taşıgan arabalar yanında nevbetlerge tizilmege mecbur etiler. Yarımadanın merkezi, şarkı ve cenubi regionlarında 100'ge yakın koy ve kasaba suvunu cedvel boyunca kullanmakta. Nevbet Akyarga da gelecek. Kırım'dan işgalciler yol başçısı Sergey Aksyonov ise insanlarga ait olgan kuyularını mecburen satıp almaga havale etdi. Çünkü bu devlet suvu dedi. Vladislav Stuzhuk, Zaman, ATR. Халқара аренада Украина позициясыны зайыфлаштырған хайынлектір. Юқара Шуранын девлет сиясеті меселелері бойынша комитет Витольд Фокинны уч тарафлама контакт группада иштирагынден четлештирилмесini талап етті. Бұл қарар үшін комитетінің 16 азасындан оны қол тұтқан. Тек оппозиционная платформа за жизнь темсілжілері қаршы чықты. Фокин комитет оғында чықыш япар екен Русия незаретінде олған женкеверлер амнистия етілмесini теклиф етіп, Украина Русия арасында женк олғанның aks etken içbir alamet көрмегенini qayd etken. Bu komitet azalarini pek açıqlatdı. Fokin vazifeden çetleştirilmesi meseleni bu hafta parlament bakmalı. Sonra ise prezident ve Ukrayna Milli Xavfsızlık ve Müdafaa Şurası karar almak gerek. Deputatlar qayd etkenine göre Fokin halkara meydanda Ukrayna menfaatlarını için korçalamay. Стосовно війни, я не політик, і зробити якесь визначення цього я не можу, бо жодного підтвердження того, що там йдеться війна між Росією і Україною,
Русия незаретінде олған жын кеберлерісе Донбасста атешкес режиміні бозмаға девам ете. Кечкен күн девамында Украин арбилері позицияларыны танқа қаршы майын атыжыларынен атешке тұтқанлар, елек олған ве яраланғанлар жоқ. Бүгін ісе жебеде тынч. Мұдафан әзірлігінің истихбараты тарқатқан малиматқа көре Русия незаретінде олған жын кеберлер барышық режимі чалышқаны вақыт жебеде өз позицияларыны құбетлештірмеге девам ете. Минулого тижня найбільш інтенсивні заходи зі спорудження окопів і бліндажів противник здійснював на Новоайдарському, Сєвєродонецькому, Курахівському, Торецькому та Маріупольському напрямках. Крім того, окупанти встановлювали нові та поновлювали існуючі мінно-вибухові загородження, в тому числі поблизу приватних осель місцевого населення з використанням протипіхотних мін типу ОЗМ-72 та ПОМ-2. Түркия Азербайджанға дағлық Қарабақ проблемасыны чезмеге ярдым етежек. Бұны Түркиянан тышышлері назиры Мевлют Чавушоғлы Анкарадаки Азербайджан елшілігіні зиярет еткені вақыт айтты. Қарабағдаки женкіні бітірмек үшін Эрменистан ордусы Азербайджан территориясындан четлештірілмек керек, деді Чавушоғлы. Оның сөздеріне көре Түркия Азербайджанға музакире масасында де женк мейданында қол тұтмақ азыр. Түркияде қайдеткенлеріне көре Азербайджан территориясына япылған ұжымны Түркия территориясына yapılgan hücum gibi tanıylar. Biz Türkiye olarak ve Türk halkı olarak, Türk milleti olarak her zaman kardeş Azerbaycan'ın yanında olduk. Tıpkı kardeş Azerbaycan'ın ve Azerbaycan halkının her yerde her zaman bizim yanımızda olduğu gibi sahada ve masada Azerbaycan'ın yanındayız. Ermenistan ile muzakere geçirmekten hareket etti. Çünkü Ermenistan Dağlık Qarabağ davası çözülmesi için kabul etilmez şartlar koyarken. Ermenistan baş naziri Nikol Paşinyan ise Rusya'da geçirilecek 15. Ermeni-Rusya hakimiyetler ara harbi tekniki işbirlik toplaşuğuna Ermenistan heyeti ketmesine lahu etti. Muzakere Meskur karar hakimiyetinden resmi saytında derç etilgen. Buna beraber Paşinyan bugün Putin ile telefonla laf etip Qarabağdaki vaziyetini muzakere etken. Azerbaycan 30 yıl Ermenistan işgali altında bulungan Dağlık Qarabağ territoriyasını azat etmek için hücumga geçti. Cenk'nin aktif fazası 3. gün devam etti. Petro Poroshenko da koronavirus tasdiqlangan. Bunu 5. prezident o'z Facebook sayfasında haber etdi. Qayd etkenine ko'ra, COVID-19 testi musbat ekan. Hepsi ko'rishuvlarni lahu etib, şimdi evde tedavilanmoqda. Tez vaqtda tuzalajagini umid etib, herkesni o'zini muqaytulmaga chaqirdi. Dünya Sağlık Teşkilatı COVID-19 virusunu belgiley bilgen effektiv ekspres testini yapqani haqqında haber etdi. Bu test koronavirus infeksiyasını 15-20 dakika devamında belgiley bili. Bir testnin fiyatı şimdilik $5 teşkil etti. Şimdilik Ukrayna'nın Sağlık Nazirligi COVID-19 infeksiyasına karşı vaksinasiyasını sınagan çeşit şirketlerge müracaat etti. Vaksina sınalgan son Ukrayna 8 milyon dozanı bedava alabilecek. Згідно розрахунків за попередніми планами, Україна зможе отримати приблизно 20% вакцин безкоштовно від загальної кількості населення нашої країни. Тобто це приблизно 8 мільйонів доз. Ми достатньо активно там приймаємо участь, це відслідковуємо, щоб тільки буде доступність до вакцини, щоб українці були в Україні в числі перших країн, яка може отримати доступ до вакцини, тобто вакцина буде доступна на території України. Işgal etilgen Qırımda COVID-19 hastalığına uğragan 3 kişi keçingen. Pandemiya başlaganından berli Qırımda 62 kişi koronavirus hastalığının kurbanı oldu. Keçken kun devamında COVID-19 hastalığı da 87 kişide tasdiqlangan.
Işgal etilgen Qırым ve Rusiya arasında parom keçti işini toxtatты. Bugün parom sonki seferini yapқан. Шымдылек parom ajeti yok eken. Şirketke demir yol taşıularına sımarışlar kelmey, araba taşıgan parom ise 1 yıldan berili kullanılmay eken. Parom keçti işini toxtatqаны için Qırım adlı deniz portu da işini toxtata. 300 şirket hademi ise işsiz kalmakta. Херсон вилаятында есе торнадо olып keçti. Toprak ve toz neni барит olgan buyuk qara boru Больша Александровка koyu üzerinden keçti. Saniyede 65 metrege kadar esken yel tereklerini yıkıp tavanlarını alıp ketti. 339 şahsi ev, mektep ve Xerson gaz şirketinin ofisi damsız kaldı. Sinoptikler aytqanına göre böyle tabiat hadisesi suvuq jebesi kelgeninin bağlıdır. Такое бывает. Никто б не мог подумать. Порвало газовые трубы, провода, пораскрывало крыши, поваляло деревья. Даже стена вон в гараже видно снизу завалена, дороги перекрыты. Усат қазір olgan sonki haberimizi depingizge hayırlı akşamlar tileyim. Atı erdenize ayrılmanız görüşkенже.